Ljudi, ja i dalje ne verujem. Ovo je reka Irtiš, a ovo je grad Hanti-Mansisk u Sibiru. Da li je moguće da sam bio tu? Ovdje se čuju priče o drevnim životinjama, o Čirilu i Metodiju i o suncu koje leti prosto ne zalazi. Promenili smo 3 aviona da bismo stigli do ovde. Sve sa ciljem da predstavimo Srbiju u medijskoj školi, u kojoj je Srbija za mlade bila partner i koja je okupila učesnike iz raznih delova Rusije. Usput smo pomogli lokalnoj humanitarnoj organizaciji, otkrili da većina nafte u Rusiji dolazi iz ovog regiona i učestvovali u zanimljivim ritualima. O ruskoj disciplini i posvećenosti poslu smo puno naučili, a poseban je doživljaj bilo večerati u kući jedne autentične hanti-mansijske porodice, gdje sam prvi put jeo sirovu zaleđenu ribu i meso od dirvasa. Hvala Hanti-Mansijski na gostovanju.